Пред скопската премиера на филмот Јужен ветер, еден од главните глумци, Миодраг Радонјич, му е друштво во Репортер. Миодраг, добре дојде во Скопје. Hvala, bolje vas našao. Ти си во Cineplex, каде што вечерва ќе го промовирате новиот дел на Јужен ветер. Бројките покажуваат дека буквално за десетина дена како што е промовиран, преку 400.000 луѓе го имаат погледнато, а дека првиот дел од филмот е дефинитивно филм со најголема заработка во Србија. Дали кога почнавте да го снимате вториот дел, мислевте дека се плашевте дека вториот дел нема да го постигне успехот на првиот? Pa, ja generalno se trudim da ne razmišljam u tom pravcu, da ne poredim film. Mislim, pre svega film, ovaj drugi deo uopšte i nije, kako da kažem, po svojoj formi, da, nije uopšte reciklaža prvog dela. Znači, prvi deo na kraju krajeva uopšte nije imao za cilj da li će biti nastavka, neće biti nastavka, šta se dalje dešava. Ovaj film je već u startu smo znali da se priča nastavlja dalje. Tako da i u tom smislu je i film rađen. I da se sad vratim na ovo što ste me pitali, ne razmišljam o tome da li će on prevazići uspeh prvog dela, neće, koliko, da li će biti manji ili... Mislim da svaki film ima svoj neki put i to je to. Samo ga treba dati mu naravno sve uslove da ostvari svoj pun potencijal i to je to. Sad vidjet ćemo kako će publika to da isprati. Вие веќе десетина дена сте на премиера на филмот буквално на сите поранешни југословенски републики. Какви се реакциите на публиката откако ќе го одгледаат филмот? Pa reakcije su svuda vrlo slične. Što je meni dobar znak, odnosno odličan znak da film zapravo komunicira sa različitim ljudima koji žive na različitim mestima i samim tim su, jel tako, različiti i po karakteru i po doživljaju filmova i predstava i tako dalje, a na isti način reaguju vrlo sličan i ta interakcija je uvek vrlo slična. Znači da film jednostavno komunicira vrlo čvrsto sa svima, znači pa čak i u evropskim zemljama gde smo imali isto premijere, su ljudi reagovali gotovo na identičnim mestima, tako da očekujem da će tako biti i u Makedoniji. Дали мислите дека ќе бидат истите реакции вечерва тука и во Cineplex, заради тоа што гледаме дека веќе се собираат фанови кои што очекуваат да ве видат? Да, ja mislim da hoće, s obzirom da je ovo već sad, ne znam, 15. premijera i onda imam već iskustvo, znači možda me demantuje makedonska publika, ali nekako verujem da neće. Umorni ste posle толку многу премиери? Pa malo jesam, da, mislim, ispunjen sam pozitivno tim reakcijama i jednostavno tim interesovanjem koje vlada za filmom, ali malo, moram priznati da jesam malo i umoran. Како изгледаат премиерите сега во време на COVID? Пред 3 години кога бевте одека во Скопје имаше буквално ви се бесеа на врат фанови кои што дојдоа да го видат филмот. Како е сега? Pa sada se malo ljudi pridržavaju više, odnosno pridržavaju se tih pravila koja postoje. Kako da kažem, mi uvek izlazimo u susret što se tiče i fotografisanja, slikanja sa ljudima koji žele slikaju. Nekako ja to ne odbijam bez obzira na to. Situacijata što se slučava, da. Da, ne znam da li je to uopšte zabranjeno. To niko nije propisao da je zabranjeno, da ne smeš da se slikaš, da. Меѓутоа, вие го снимавте и филмот во време на корона. Колку беа поразлични условите за работа сега во однос на снимањето на првиот дел? Jeste, pa bilo je sigurno, bilo je nekih, kako da kažem, stresova, problema u tom smislu da li će neko da bude poziv, ako bi kad bi bilo ko... Imаше ли некој позитивен? Niko nije bio, jedan je bio član ekipe, ali je bio lažno pozitivan, to smo shvatili jer ništa mu nije bilo, nije jednostavno imao nikakve tegobe, onda se testirao posle dan, dva opet i nije bio, ja čak mislim da se 2 puta retestirao da bismo utvrdili da nije, tako da smo imali tu sreću da smo izbjegli to. S druge strane, mi smo snimali veći deo filma u istočnoj Srbiji i tamo u okolini Knjaževca, Stare planine i tako dalje i onda smo tu nekako se, kao da smo bili u mini karantinu nas, doduše 120 je bila ekipa, velika ekipa. To ne mini karantin u nikoj slučaju. Ali smo ipak imali neku vrstu izolacije.
Да не глумевте во Јужен ветер, дали како гледач би отишле во кино да го гледате? Дали би ве привлекол филмот? Ja? Да. Pa ja sigurno da bi, zato što ja volim žanrovski film, volim i akcione filmove, kako da kažem, gledao sam puno akcionih i žanrovskih kriminalističkih filmova i to je jedan od mojih omiljenih žanrova, nije jedini koji volim, ali je sigurno jedan od omiljenih i to su za mene veliki filmovi kao, ne znam, od Scarface-a, Kuma naravno, Bilo jednom u Americi, Goodfellas i svi ti filmovi koji se bave na neki način tom tematikom i koji su u tom žanru. Глумиш лик кој што е дел од Белградското подземје, Сирак, кој што е дел од Белградското подземје. Колку ти беше тешко да се подготвиш за улогата? Pa dobro, pa kada sam snimao prvi deo, to je bio, kako da kažem, glavni proces potrage za tim likom i da se on na neki način uspostavi, definiše i onda posle toga, kad smo kasnije snimali seriju, samo sam razigravao dodatno taj karakter koji smo već ustanovili kakav treba da bude i vidjeli smo na kraju krajeva da je imao ozbiljnu reakciju i publike i prepoznavanje, da je to nešto što je tačno i to se sad nastavilo samo i sa drugim delom, da još dodatno tražim nove, kako da kažem, njegove crte i karaktera i da ga ja razvijam dalje zajedno sa piscem i rediteljem filma. Дали во време кога го подготвувавте првиот дел од филмот, стапивте во контакт со луѓе од Белградското подземје чисто за да се спремите поавтентично, за да научите некои работи кои што можеби не сте ги знаеле до тогаш? Nismo sad tako se družili. Ja sam upoznao neke tako ljude i tako, ali čak sam neke poznavao i pre nego što sam uopšte imao priliku da igram u ovu ulogu. Na neki način svi mi smo sreli ili smo upoznali ili smo negde čuli neposrednim iskustvom, videli nešto. Tako da mislim da to nije neka sad specijalna prilika da bi nekog takvog čoveka mogli da negde u nekom okruženju primetimo. Ali da sam sad sa namerom to radio, nisam. Колку е сличен ликот на Бача со тебе приватно? Дали имате некои исти карактеристики, црти, нешто што ве врзува? Pa ja mislim da nemamo previše, naravno, i eventualno, mislim, generalno mislim da mi glumci uvek moramo da pođemo od sebe kad igramo bilo koju ulogu, jer na kraju uvek si to ti, fizički i duhovno, u svakom smislu si ti, ali jednostavno gluma podrazumeva da te svoje emocije koje osjećaš upotrebiš u drugom karakteru. Znači, ako je Baća, recimo, to stalno ponavljam jer mi je to najlakše tako da objasnim, impulsivan tip koji će da, ne znam, uđe u trafiku tamo gde ova žena prodaje pljeskavice da bi je nešto kaznio, znači to je njegova impulsivnost. A ja moram da prepoznam kako ja impulsivno reagujem pa da to stavim u svrhu karaktera lika kog igram. За потребите на вториот дел, ликот се смени, значи косата ти е плава, например. Колку си спремен да одиш далеку за да се трансформираш за одредена улога? Дали си размислувал што се би направил за некој лик? Pa ja sam spreman sam, meni je to, da kažem, jednostavno, ja to ni ne doživljam kao posao, nego kao prosto želju, potrebu da što jednostavno bolje ili što iskrenije odigram neku ulogu, tako da mogu da razmatram svašta nešto za potrebe dobre uloge i za potrebe uloge koja, a kada je to funkcionalno, naravno, ne, odmah ja prepoznam, već sad imam dovoljno iskustva, da li će neki reditelj da mi traži nešto kao samo radi nekog hira, mislim. Sve u glumi je vrlo egzaktno i kako kažem, mora da bude nešto funkcionalno da bi se svi složili da je to potrebno.
Tako bit će i za Baću nova jedna transformacija u seriji, vrlo zanimljiva. Ама тој ќе мора да почекаме да видиме. Da, počekat ćete. А на почетокот кога ја сменивте косата во плава, како ви беше кога ќе се погледнавте во огледало? Се препознававте ли? Чудно ли ви беше да го видите вашиот лик? Ljudi koji me poznaju ili ovako na ulici? Не, вие лично. A ja, da li mi je meni bilo? Pa jeste, sigurno, ali navikneš se posle bukvalno, ne znam, 10 dana, 5 dana, kad se gledaš u gledalo, nekako se navikneš na tu boju i to je to. Pristaneš na to, prihvatiš. А околината, луѓето околу Oni вас? su, da, neki su bili malo, ovi koji ne znaju da snimam film, su mislili da sam odlepio. Филмот, вашиот лик, ликот на Баќа и ликот на Марош, кој што го игра Милош Биковиќ, се најдобри пријатели. Каков е вашиот однос приватно? Pa mi se jako dugo poznajemo, mi smo zajedno studirali na Fakultetu dramske umetnosti u istoj klasi, jako smo bliski prijatelji, družimo se i van posla. Naravno da smo dosta usmereni u poslu jer imamo obojica puno posla i onda kada radimo zajedno, tad se možda i najviše družimo. Ali se družimo i van toga, tako da smo vrlo bliski, imamo veliko poverenje jedno u drugog i to je možda i zato najvažnije da je to poverenje u stvari nešto što je najvažnije kad radiš s nekim u partnerskom odnosu u smislu glume. Вие мислам дека глумевте заедно во филмот Бичемо прваци света со Jeste, Милош. to je bilo, da. Jeste, ali nismo imali direktne tu scene. Ja sam igrao košarkaša druge generacije, a on je igrao košarkaša iz starije generacije. Не е тајна дека Милош е во нова љубовна врска, вие неодамна се оженивте, добивте син, меѓутоа колку вашиот љубовен статус им смета на обожавателките да дојдат и да флиртуваат со вас, дали на премиерата или кога ќе ве видат некаде низ град? Pa to, kako da kažem, je pitanje za... Обожавателките? Меѓутоа, дали флиртуваат? Pa verovatno, mislim, ja se nadam da bi se to dešavalo i da nisam glumac. Колку ви се смени животот од кога станавте татко? Pa promeni se na lepo, na bolje, kako bih rekao, mnogo zrelije nekako počneš da gledaš život, mnogo možda odgovornije, tako da promeni se definitivno, ne možeš da kažeš da se ništa nije promenilo. А која е најубавата работа што ви се случило од кога станавте татко? Pa najlepša stvar je svaki dan kad gledaš kako se to dete razvija, raste, kako gledaš jedan novi život, upoznaješ kroz njegov razvoj, upoznaješ i sebe i upoznaješ generalno život kao pojavu, samim tim posmatranjem tog njegovog razvoja. На синот му дадовте старо српско име Сава. Зошто? Дали има некое посебно значење името што го избравте? Pa nema, meni se to ime dopada, jednostavno sviđa mi se i meni i moj ženi i to je razlog zašto smo dali. Тешко ли ви е да бидете одвоено од семејството сега и во времето кога го снимавте филмот, меѓутоа еве сега посебно и во време на премиерата кога сте буквално, предпоставам дека со денови не се враќате дома. Што ви недостасува тогаш најмногу? Šta mi nedostaje? Da. Pa nedostaje mi porodica najviše. Ali ja imam puno, hvala Bogu, razumevanja od strane njih. Oni zaista, dobro, naročito žena, ona apsolutno razume moj posao i nemamo u tom smislu nikakav problem. Ali gledam da slobodno vreme uvek provodimo zajedno. Кога разговаравме пред 3 години овдека на премиерата на првиот дел на Јужен ветар, вие ми рековте порано во Скопје доаѓав, имаше многу добри журки, ама сега сакам да дојдам да го видам војнот на конј. Дали успеавте конечно да го видите споменикот во центарот на Скопје? Jesam, video sam i spomenik i fontanu i sve. I umeđu vremenu sam nekoliko puta već bio u Skoplju još od onda. Од премиерата на филмот до денес? Исто така, кога разговаравме пред 3 години, ми кажавте дека сте доаѓале тука често во студентските денови и во времето со Скомрах и дека сте имале некакви представи. Во времето на факултет, кога доаѓавте тука, значи, кои се некои најубави спомени што ги имате од Скопје? Pa ja pamtim tu tih nekoliko dana, pamtim mnogo toga.
naravno, najviše po fenomenalnom druženju sa studentima iz drugih zemalja koji su isto učestvovali na tom festivalu. Pamtim po kafani jednoj fenomenalnoj, po klopi, po Tavče na Gravče i po svemu, mnogo toga. Вашата мајка е познат хармоникаш. Дали некогаш осетивте љубов кон музиката или уште од дете сакавте да бидете само глумец? Ne, ja isto volim muziku jako i uživam u njoj i osjećam je na neki svoj način. Čak mislim da i volim, da znam da pevam, sad koliko baš zavisi od... Moram da se potrudim da ne bi falširao, ali volim da pevam. Неодамна на Инстаграм објавивте фотографија со Сека Савлиќ, Весна Тривалич, со Драган Јовановиќ, дека снимате нов филм. Докаде работите на тој филм, кога може да очекуваме премиерата? Taj film smo snimali od negde polovine avgusta pa do otprilike sad, do kraja oktobra, do 20. nekog oktobra i završili smo snimanje. Kako se vika? Ima radni naslov, zato još uvijek neću ni da ga promovišem, zato što mislim da će naslov, jer to je, film je režirala mlada rediteljica Aleksandra Mitrović koja je završila na Columbia univerzitetu u Njujorku režiju, pa je bila, ona je pisala scenariju sa još scenaristom Amerikancem. Ovo sve pričam zato što je naziv takav da odgovara više američkom duhu, da, i onda čekam da oni izbace pravi naslov da bi o tome govorio, ali je u pitanju komedija i mislim da može da bude vrlo zanimljiva priča, jako je zanimljiva priča, sad vidjet ćemo kako će ovaj film, da to se nikad ne zna, ali može da bude jako, jako dobro. Вие во вашата кариера имате глумено буквално во 20 на 30 на филмови серии, значи Бичемо прваци света, Убице мога оца. Кој од сите улоги што ги имате одиграно ви е на вас најдрага? Pa ja generalno, dobro, naravno Baća je sigurno jedna od najznačajnijih uloga do sada, ali postoji dosta uloga koje su, mislim, sve su mi drage u stvari, sigurno, ali eto i ta uloga Zorana u Ubicama mog oca takođe mi je jako draga, s tim što postoje dve uloge u pozorištu koje su mi možda za koje znam da sam puno, kako bih rekao, radio na njima da bih došao do nekog cilja koji smo svi zajedno tu zamislili. A to je iz predstave Leptiri su slobodni, koja se igrala u Zvezdara teatru i jedne predstave koja se igrala u alternativnom prostoru iz Osvrni se u gnevu Johna Osborna. И сосема за крај, дали ќе има трет дел на Јужен ветар? Pa bit će sad druga sezona serije, pa ćemo vidjeti za dalje, to je sad, ovo je veliki posao koji treba da obavimo, onda ćemo da pričamo za dalje. Јас ти благодарам за одвоеното време. Hvala vam.